Zdravo ljudi, sa vama Xcode Games i danas ćemo igrati Shep Quest ili kako već. Samo malo da smanjimo ovo i idemo. Imamo ovaj najjači mogući kit. Možemo da bacamo ovce ako pokupimo. Umrli smo. Nema veze. Ajde brzo. Evo jedna ovca. Bravo majstore. Bravo. Ovo će da mladi tu. Bravo bravo. Imamo dve za sada. Dobro, dobro. Ti ne mreš. Šta se ovdje dešava bre? I ti si umro. Gdje je ovca? I ti ćeš da umreš. Ovca, ne znam gdje je ovca. Ne vidi me. Gadaš. I ti, imam drven mač valjda. Ali imam. Ubio me je. Ajde stigni ga, stigni ga, ne. Koliko imam, samo jednu. Kone mi, ne, a ja, mi smo green. Dobro. Idemo plavi. Čuvajte ovce. Idemo sada. Ti. Da saščekamo ovdje. Ti su umreš. 4. Pusti meni. Dobro. Smijeti ako ne možemo umreti. Idemo. Drop. Ne diraj. Bravo, idemo. Opa, 4. Vidite, možemo da bacimo ovce. Gdje misli? Op. Ne može, brate, pa ne može. Ne može bre sa zelenima. Idemo, protect sheps. Pa gdje ste svi bre? A dobro, tu je jedan. Za sad imamo najviše. Idemo na blue. Ovo da što ne bi trošimo manje HP, rekao sam. Ajde, spavljaj me brzo bre. 5 gran, 4 green. Ova, mislim da je. Ne možemo zbira sve. Ne! Gdje ćeš bre? Nemo da zvirate. Protect sheps. Ima li neko? Nema. Moram ja. Ovo najsmiji kit. Ajde bre, idemo. Ajde još jednom neka da idu zato što da ove crvene prećemo. Idem i ja. Op. Ti dobro, idi sam čuvaj. Gdje ćeš bre? Idi, bravo majstore. Ne. Idi. Bravo, 5. Tako fast. I ti ćeš biti. Nećeš green, nećeš ni ti, nećeš. Ovaj dečko mi je počepao. 5 green, bravo. 8 green. Bravo, majstori. Ja. Samo čuvajte sad, molim vas. Hop. Joj, još jedna. Pa 9 mi po cepu smo bre svih. To ne možeš ti meni tako lako. Idemo na yellow. Opa. Gdje si krenuo, brate? I ti. Jednu. Šta je ovo? A ti. Idemo. Nosim jednu. Ako uspijem. Bacimo je. Bravo. 12 green.
Idemo, time left, dosta će. Ajde, 4 sekunde, 3, 2, ne, 5, 4. Bravo, i pobedili smo. To je to, momci. Ne, GG. I to je to. Pa ljudi, to bi bilo sve za danas. Vidjet ćemo u sljedećem klipu. Doviđenja.